الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد oluvannyuma lw'okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala n'okumusaba okwisebyengira n'emirembe eri abo be yasengedda n'abasukulumya ku bantu abasigaire. Oluvannyuma lw'ebigambo ebyo ojja kuba nga twedusa ku katono kusinzira ku biseera ku mawudhu ekoba nti hukuku al-muta'allika bitarika, obuvunanyizibwa obugema ku bintu ebyo omuntu byaba alese nga avire mu nsi. Tarika ma yakhlufuhu al-insan hina mautihi. Tarika kitegeeza omuntu kyaba aleseewo mu kaseera ako gaafiirire. N'ekyo ekigema ku kintu ekyo omuntu kyaba aleseewo gaafiirire hamsatu hukuku, mulimu obuvunanyizibwa bwa mirundi 5 ku bintu omuntu byalese, maali gyalese evunanibwako okutuukirizibwamu ensonga 5, ng'ensonga esooka kudo maunatu tajihiz. Ku maali eyo omuntu gy'abaire nayo gaafiirire kwe tutoola okuteekateeka okumuziika, nga mulimu ojiratu okupangisa abantu abajja okumunaaza, ojiratu alhafrul kabri okupangisa abajja okusimentaana, okugula kwa amasanda n'ebifaanana bityo. Omuteeko ogwokubiri maunatu muta'allika bi ayinu tarika, nekyo okutoolaku eibanda eriboneka mu bintu ebyo byalese, nga rahni omusingo bw'aba amusingira, ekyo kye baasinga omuntu bw'afa nga bamusingira kye baasinga mwene kyo kisooka kyatoolebwaku kyaweebwa mwene kyo. Ensonga ey'okusatu duyunu al-mursal, amabanda aguvunanyizibwa ku muntu nga tigaboneka, tigafaanana kisoose ainiya. Nga duyunu mursal yankasimu ila kismaini, dhatiya n'amabanda agagema ku muntu, dhimiya ku buvunanyizibwa bw'omuntu, nti gundi ye bamuwola kiti nga ye tikiboneka. Wabaawo duyunu llahi, amabanda ga Allah subhanahu wa ta'ala. N'amabanda ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'omuntu oyo okuba nga gaafiirire abaira akakasibwaku okuwa zaka, gaafiirire nga alina kafaaraati, alina emitango gy'alina okuwa, gaafiirire alina nadhiri, alina kyeyeeyama, aye nga afiire nga akaali kukituukiriza. Ebyo byona tukita mu muteeko ogwokusatu ku bintu omuntu byaba alese okuba nga bitoolebwaku. Ensonga ey'okuna n'okuba nga aliwaswaya toola mu maali ye ekiraamu. Ekiraamu kikulu ino mu bulamu bw'omuntu, olw'okubanga mu kiraamu mwe tutegeerera biki ebimugemaku ebisinga bungi, amabanda mwe tugatigeerera n'ebyo byayenda bikolebwe oluvannyuma lw'okuvaakwe mu bulamu obw'ensi. Nga Nabbi Allah subhanahu wa ta'ala aikiriza omuntu okuba nga alaama ku maali ye ekimu ekyokusatu, nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bw'atutegeeza nti addainu kabla alwasaya, tukulembeze eibanda, oluvannyuma olw'eibanda twayizaaku ki ekiraamu. Lwaki tukulembeze eibanda? Nti eibanda lino lisobola okumalawo emaali yona yona omuntu lyaba alina, ng'emaali gyaleseewo bw'osasula amabanda g'alinago emaali ewaawo. Kale tukulembeze eibanda kukutoolamu ki ekiraamu, olw'okubanga nti ekiraamu kyo kiri mukayyad, kiriku ekipimo. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam atukoba nti omuntu bw'aba alaama ekisembayo kuba kinene kimu kyakusatu, nga bwe yali ayinonola ku wasiyatu Saad ibn Abi Waqas. Saad ibn Abi Waqas Nabbi yajja okumulambula nga mulwaire, yamukobera nti alina emaali ningi, ate abantu abamusikira bawala be besobola balina emaali. Nabbi yakoba ati emaali yange njiwa abantu bonabona. Nabbi yamukoba nti kanti kale banga okuleka emaali ng'ogirekera abantu bokisinga okugigabira ki abasiraamu bonabona. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yamukoba nti kale bw'obanga oyenze kuba wayino kinene bali ekimu ekyokusatu. Kati ekimu ekyokusatu kisobola kumalawo maali yona yona. Kyova Nabbi sallallahu alayhi wa sallam atukoba nti addainu kabla alwasiya,
ensonga eyokutaano egema ku maali ey'omuntu gy'aba alese al irith okusikisa ekyo ekiba kisigairewo mu maali n'ekiba kisigairewo nga tutwaireku okumuteekateeka okumuziika tutwaireku emisingo gye bamusingira tutwaireku amabanda agali wagati we n'abantu n'agali wagati we ni Allah subhanahu wa ta'ala tutwairemu ekiraamo kati olw'ebo ekiba kisigairewo kyetweta attarika erith kyetusikiza n'abantu abasika ekyo ekiba kisigairewo tulina okusooka okumanya empaja edda okusika n'ediriwa nti mu kusikisa fihi arkan rukunu esooka n'okuba nga aliwo omuntu afiire al-muwarrith afiire gwe basikira ekyokubiri kuba nga aliwo warith asika n'ekyokusatu okuba nga aliwo al-mawruth ebisikibwa kati tarika eno tugifuna oluvannyuma lw'okuba nga aliwo al-muwarrith omuntu afiire ghabaawo warith amusikira ghabaawo al-mawruth ebisikibwa kati tulina okusooka okutegeera shurutul irith mu shurutul irith mulimu okutegeera nti omuntu afiire hakikatun tahqiq al-muwarrith okakasa nti omuntu afiire gwe tukobye nti al-muwarrith tulina okukakasa nti afiire thaniya tulina okukakasa nti ajja okumusikira ali omulamu ekyokusatu tulina okukakasa maarifatu bimuktadha al-irith okumanya abantu abateekeibwa okuba nga bakola ki nga basika tosobola kuba nga osobola okugaba tarika eno nga abantu abateekeibwa okuba nga basika tobayidi era yenayina aba akigoze n'asalawo nti agabe nga tayidi bantu bano basika aba alikola ekintu ekitali kituufu alina okubaawo okumanya nani asika nani atasika wano wetuleetera abantu abateekeibwa okuba nga bakola ki nga basika nti abateekeibwa okuba nga basika mu basaada no buli musaada yenayina ng'abitira ku musaada ateekwa okuba nga asika nga wanakuba nti abu jaddu ibunu ahu shakik ahul abu ibnu ahu shakik ibnu ahul abu ila al-akhir ngo tubala oluniriri nga lw'abasaada beerere dada baba omwana omulenzi omwana w'omwana omulenzi muganda we mugaita baba ni mama muganda we mugaita baba yenka muganda we omwana wa muganda we mugaita baba ni mama omwana wa muganda we mugaita baba yenka n'okujja wansi kati nga abantu abo basika okusinziira ku buzito bwaibwe bonabona bwe baba baliwo tibateekwa kuba nga basika okusinziira ku buzito bwaibwe babanga baliwo bonabona abasaada nga baliwo bonabona tusikizaako abasaada basatu tusikizaako abu ibunu wazawuju abu ibunu wazawuju nabo abantu abateekwa okuba nga basika singa abasaada abo bonabona baliwo ng'abasinga ku maani ibunu bw'abaawo abatwalaku obuyinza bonabona abasigale abakasuka ku migabo n'abandi baba nga bakola ki baviira ku irala mu bakyala abateekebwa okusika nti tulina binti omwana omuwala ow'omulenzi mama zawujatu n'omukyala omufumbo abo babanga abakyala bonabona bakuŋŋaine abo bwe tutoola ku bonka nga kuliku ne jaddatu dada omukyala abasigaire baba bagwa okusinziira ku kwakuliza obuba bukoze eki bubairewo ekyakuba nti okumanya omuntu asika ateekwa kutambula atya bufunze twali tuli kwinonola alhukuku mutaarika bitarika obuvunaanizibwa obugema ku maali ey'omuntu oyo bw'abanga afiire gy'aba aleseewo kobye nti egabanizibwamu emirundi 5 omulundi ogusooka kumuteekateeka eibanda eribonekaku omusingo eibanda nga tiriboneka naye nga lirimu emirundi 2 amabanda ga Allah subhanahu wa ta'ala n'amabanda ag'abantu n'ekiraamo ekyokuna kiraamu omuntu kyaba alamye mu maali ye n'ekiba kisigairewo kyetugaba akuba nti tukulembeza ibanda
mimale twaleeta ki ekiraamu olw'okubanga eibanda lino lisobola okumalawo emaali yona yona ate ekiraamu tikisobola kumalawo ki maali yona yona tegeeza nti olw'obukulu bw'eibanda tusooka twabona amabanda twasasula amabanda olwo niyo ekiba kisigairewo twatoolako ekiraamu ekiba kisigairewo oluvannyuma lw'ekiraamu olwo ni twakigabira abasika sa Allah tugase n'ebigambo ebyo jazakumullahu khaira